Yada se awakwa bebie me Adom TV Badwam na o no sister Sunday bi. Oh yeah guy, yada se papa se odi ahosepe na bre. De du so no so ye wo eye Sermens Herbal. Ewo aha enuro no ewo wo adwama so no. Enya be ma munyamfo ne no edi nkomo. Eme na no pe ye nchia we. Mejo so na bibia abokode oba de ndi adom na adom ye de nyame ase papa na we no chocolate anaze de na package efese preke natural powder ya ye hwenru ahodo amowo wo adwama so yo Steph ya mada so pi Pimsan Company Limited Dr. James Samoa na yankopon nam no so this enri de abedwa so okay do no Sermens Vyter Herbal mixture na the capsules na fe preke natural powder nuni nra e wodwa so preke natural powder na ye preke se powder ba enye preke se nko a ye wo bibi te se solanum tovum ye kwansusa ya biom na ye wo Venonia Madalina ye bitter leaves ana se awonyono so ka ho na enema fufuro so ka ho enti o tono enye preke se no na se preke se no abe household name ti ene de no na atoso no but ada ayiwo ma na omo nom no ne adanse na ekoso no ade a ewosropa se obi wo candidiasis candidiasis a Steph ya nyina de adwen kobu ema but afenu ni nyina ma ne mema nyina atiminya candidiasis na candidiasis yo various forms about 4 to 5 either the oral trash eno ubonse na wenum no esoro no aye ye fita no o techere maso aye fita uhu sa na ema na candidiasis o depoa afeso bu onso ani armpit ana se ba bia hoye moist bia hofo bia wase ba bia bonse bibia bisi ho ti sensa no bonsa no na hye uhu sa na ema na pempi no yen tan yen hwehwemu ye yare mu ti no ye de ani bu yare fufuro bi bo se ya starting no hunro ba bra any fair idea bia on it na fe ye wo invasive ndi edru invasive ndi ana sa no ayeden eno no aye life threatening it say yeast infection no I go straight into the bloodstream wa ba omojanum no ba mojanum so sa dia na say aye how it may lead to sepsis sepsis na can sepsis are infection in the blood a very dangerous situation impo se ni nyina wanya bia wo de tonro ni mienu o to mixture ne capsules no ato preke na ka ho na wa frɛ ye numbers no na enu adi ho nkomo afen so obi wa na de ne cutaneous no na me kan say bi sisi ne armpit ne sa ne ma no ansa na vagina na say genital yen kan genital both sexes ni na oba na se bema bia wanya white no so yo oba mostly ndi ehun se ya na ne ma fita bi from aseba afi so oba kro no obo nse one bema hie ma oti yaw e wona se ana so odwonso a wonya burning sensation so hu sa pe no say candidiasis ana se odepo a bema nso de odi be hu no na mema ne de no na ya na pempi ne yen hye dan hye ne so mostly no ye de koma yare foforo bema bi nya bi a bonse sebi ne bema na no ne hwa ye ko odwonso a obeti yaw enti odwonso o te yaw na ba bia na adwen besi ni say we gonorrhea wanya gonorrhea but gonorrhea betima yaw sa sanso na syphilis so betima yaw sa enti emu de he na wo de be hye no na candidiasis so yes esa ma rash insan be wa be gugu bema no ho nti uhu sa ne ma fe so somehow discharge uhu thick discharge eba obinya chlamydia onya sa discharge no obinya gonorrhea onya sa discharge no sanso na bema wanya candidiasis no so sa discharge no beba the difference no the colors no gonorrhea no ne chlamydia no ne candidiasis no insukro na ebeba no na be mu say we gonorrhea na say we but ni nyina discharge ba enti so hu sa ne ma we bia wo ene ye ka che so tumika na koto Sermens Vyter Herbal mixture ene ne capsules no ato preke natural powder na kan ho na auto wi a de obe ya aboa ye ne se obe frɛ because o frɛ ya ene ye be ma dosage because condition bia ne se de ma onom no afen so ye wi a ya kyerɛ enuane
to nnuane na betre Dr. Itwell di betre nnuane enti ye betro kwan abefa so obedidi e beboa obi kra nim se unya candidates a pan no ne ade nyina kra na ye twe ho free ho enti saa ne ma no ne ye bekyerechire waka ho a atro niema bi a udi a e beboa ma saa o ha we nyina free wakwa ma se wanya hwe yie na se yeast infection no obetena mu a at least a bit me lead to the brain na me ka sepsis ne ade no etimi ko adwene ho e ko akoma ho e ba saa so de na say wa nyankopon amfafia na say wo be ko ano no afen so uye no to nchen a other forms of infection say urinary tract infections jun so twemu ha oni bi ana say sexually transmitted infections na me kan gonorrhea syphilis chlamydia no nyina no ni nyina obeto adukro na Sermens Vyter Herbal mixture no ene ne capsules no utowia no afre because ehu hia pa ni amount dosage no na bibia e kama de amount your numbers are didi jumane ni 0244 718 557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 sa number si nyina betima send a WhatsApp message you betima reply or bet o message no me pa cho say o ye odua abro so 15 seconds say the be betima ati ama na bibia e kama ebi dia wa ho ebi tima 4 minutes message o person train bibia ma sa na wa e ba sa na ni tie na heading because course no ya na e doso tie nya da je nya yi sa anti esro 15 seconds here enough am I afi so ye ka say or any issue on your vein and arteries when tinum pa nti ama wanya sciatica na sciatica no oto ase no ntini kese bi da oto ase besi una ase eno ho asem ne ye kan hwe nkofo tete wo ho se manum nro ma ye physiotherapist ahodo nyina na enso enko eduro no nyina wo nitric oxide na sa nitric oxide na djuma ye ne se ntini bi emu asisi bia no ekoyi ntini mu da ho enti enu nti ena wuti yedro na yesi agan no ejan aha enti ewo target area bi a wo no medro na edro no beko enti na yesi wuto anu afre ne akere se do besi anu no wuyi sa wuto ase etwetwen ni nyina afiri ho akwa ma no wo ye be man so a me pa cho wo be man me busa se wo be man dompe bi wo ma na enti nko a enti dan na yesi obi be ma enti min sorry eno ne question I was ebusa ye ho e kire se moja ntimi ni afusa ne nko obe manum se moja betime de afusa ne akomu a uhia nitric oxide in its normal level no eno nso no ena abenya wo precare natural powder ene agan Sermens Vyter Herbal mixture no to de answer obeto se bema na obema na ntimi so no etimi asori ama obi so de be sorry nenso o kona o de boss wa na oda ya na e friend premature ejaculation so when you premature ejaculation mo 2 minutes ne 1 minute for no a moji asumbo ahodo edem no mesrew ene eduro no ne edem ma no agan Sermens Vyter Herbal mixture and capsules and afi precare natural powder to na de frame na ni nyina no yen kirew ye wo brotherhood codes bi wo akire e ho no hia pa o brotherhood code no o fra ye de ni nyina be ma o ama na timi abo apa afi so ye be ma o jonso na jonso no ma pai mi no se me be wontafo me pa cha wontafo o yare benign prostatic hyperplasia na say prostate enlargement na infection ni nyina no wonom agan be boa ama bibia e kama afi emma na mu hormones e wo form no wako hospital you say wo hormonal imbalances say prolactin progesterone follicle stimulating hormones and also the estrogen e wo form and now wako ya catch us say emma hormones are your friend testosterone wo de no wosoro me pa to edro na ne agan wo de to agan no na frɛ na uto anu ato precare na kan wo frɛ pe ye be kyerɛ kwan abefa so abe no afa nnuane bi o so odika ho nyina ye de be ma aso ba na ma hormones no abe balance se de be ya won fiti kom no a enya effect wo so nti wo pa wo kra hunya no obi wa ne de ne ye ni dane dysmenorrhea etete no pa obi nso e de amenorrhea absence of menstruation afini onko mfichire da me pato ni nyina no woto aduro na no afre ne enu adi hu komo na openre bi etu a enkran ha se mpacho core past ventures e wo kan si drug lane oni haluseba na se tinatete ba wo frɛ ya
stores aka ni nyina ye bebo ni nyina de ama na bibia e kama ma number no e 0244 718 557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 na this if you can say aganya you just say to say to be anko pe binto yeah that say papa pa midin ya fia amankwa tamaklo esinsia ye krado asemi di kan pensem mu etoso